Kumsi benta ban penting na ba kajing penbe ya upod usam hakawat ka baar hapadang gajala asam ban begalaya kanlong katkum kajing pensngau ki hima ka KCDC kalaya syasya ban lum ban lang ya kikot Islam habayakran ban ukun jatcai usiem ka KCDC ubati tos tablukan ulaya tu ba ka konsil kalaya syakmat ban lum ban lang ya kikot Islam kumju na kalyang kinong mikmat na ka KCDC kinselet ban pendap ban sim benta ha kajing lang kabanlong ha kalay potrik mentau banai hariboy distreng Ila ada long meeting yang terus ni nakalian jong ka boda committee but ila ada brairu bakin penpoi ikut Islam apo kalai puterik iki babun gi hima menta gila penpoi hakaba u representative lani unong hikmat nakalian district council un salek ban attend ya ka meeting ka banong apo jong ka ripoi hakalai puterik un sara ikut Islam nakalian KCDC hi kumbangi duyan ganong rem kalong bangi ngisngap ya kajing ajimut jong ki hima kay kajing kam jong hima kay kajing pensisya jong hima ikut Islam katahi ka ba ka district council ka habat terskam